Utukufu wa Komoro, salama na amani ijulanyi. Zitongo nsaoni zele leo de zahusu itiatu harimwa zini zirongolo de asizi yani de utunduzi walazimu ungulidze ya marunda ya imaharubaini ya huria ikaomba ne ujana marunda ikaomba kayasi kayadzama uhusu mwendelo mengoni wa itiatu. Raisi watu wa daula sibila utahani ngi harma tongo nyingi mizizi mengi ya ukambane unu ti raisi aja amba asujofanya hazi ya idaula ya Komoro. Hamifano mengi ilo kamba nisumisiziani ovanu ikaomba mwanadamunu uwai asweli wa fete itongo azifanyao bi akusudi arumie sulaha ya uhadazini haureleza abakishi harmai pouvoir maana tena ronga na mnevu mwanadamunu afanya jitihadi amani na watu pia ni watu ilo kamba wamsaidia nikaha udhuluma nikaha hanguvu abaki harmai yezi nidi wakati kaomba amana na watu mtume wa sambi na fahami na wao watu ilo kamba watongeza ahe harma yezi azala surambi ambane asfanya jitihadi asizini zalihani na marunda ikiambani watu wande namna ya utaha wabuzuze namna isirikali yendesiwa maana zode miongoni mwa zinukuta wavenza wazitie harma zi asizi wayasirongamba arsenda harma ini rungulo emergence na emergence ini nikawasirisuelewa ini shitu yakayadzama munne maji itahawe lawe uju nikayoti babo isifasura mbane itia kwenda naye ya kuendeshwa naye wakati mwingi be avasani arisfanya namna ijeriende sefete iyi pare ilawe utini yakai heye uju wasirisuele zambane zini za tambo manatini itia tubanure rongo banu kamwe leo tongo handa itutsongeza buke tumo buke tongo unayufukara ulawe zihazike denika mfano leo arisorongoa amwesa ritianziani namna ritsopara mapesa iyo de tongo handa ya lazimu ikiamba ritianziani itongeze ini emergency nike na hiyo karsukia azali aivumbua nasir sujo ambane itiatu leo risorongo vanu mafungu 100 harma mafungu 20 harma 100 yaudiri ya voloyo nikari ya para be harma unda 65 atau para 80 hari yao Mfaransa asuyarenga hari asurigamisia wakati kwamba ni rina haja na ya mapesa yao iyo de tonga handa de mapesa ya vili rina zanatini rizirumiao atetsongezao aritowe fukarari wa hezi likoli rifanya mabareri zisihire arisojamba mali rizirumiao leo izo mali za wanu warongolo ari watu walogunze ari diaspora wodi watu walohunu wafanyao hazi wavili hao zimarke harmaiti marke superhana havi trongo de la douane haibo kamba watu siveli hule vali wangina uparihana mapesa leo de wazazi wa ikoni nika wande baharini wanda walu wazifi basi bande lokamba imone ile narungwa 20% sovoloyo basi ile de jogaudzi wao de zifizile wauzao vale kwa kila mtu shindoni serikali wasonono warenga wasifanya prelevement direct na wale wauzozi embe na zitovi bonde vali parihana marke harma serikali ya Komoro vali parihana marke tena ni wakati rauza watu uzazi lavani wale uzao lavani nikawa remanyishuru na wanu uzao ya maduka wale mapatanti
Vavo de halu par hanoma pesa basi ni halu hu zinizrongolo matière première zilo harma itsiatu zo zavavo mana matière première ya handa de wanadamu wa Komoro leo watu waparawe faida ya mapesa yao de avahizao yani de serikali Australia wadi Mfaransa de paroma pesa ya wanadamu wa Komoro mana waidi aluna Maria Galanta avahizao wanadamu harma uzingiza harma ya masiwa ni karta harje Ulaya au rende halwangina Mfaransa de avahizao yani de Australia na Air France wadi wanadamu yadi matière première ya baki ya dunga badala ya ukamba ni arsulinda la 2030 ni 35 ligashi liwa mandini aliyo ya jatole bera haba nurungo banu ya mandini ya rumishi hao diao ni avumbwa babo vali ya kalazimu parheno marke leo de mkiamba artelma telma yo telefoni janibu la telefoni la Faransa lija lisifanya hazi hai faida kweli waminikali utsa mkomorsa abone be faida isenda harma serikali ya Faransa mana telmayo lo shirika la telefoni la shilarenyo vahali parhano mapesa tena raha vanu zrongo nazo watu kaso zrongo lidongo la handuli lisurengwa na kolasi wasujano renga no hama no renga no ndadzao harma iko test africani wandu no transforme ho waude na yao de mandini ya Komoro itongo hiyo karsuikiara ya vumbula bahanu halitsoka uyotsi ya vumbula emergency ni ritsahawr wambulawo yo irtso iparahavi nemona loteli aka igalawa imenyaha kaisi tena leo Komoro kasujovu bakasujoulu harma ibahari yahe maana Faransa ababo serikali yetu Komoro azali asumani nana watu wakana sambi wao wasinyi ambaleo Komoro yorongola zone ultra périphérique européen yani watu waparoi faida ya zifiz lo baharini wodima européen wabo nikakarabuzi wananukuta waona vumbwa babo haushashi ya mandini lo baharini ihawa sorongwa za avion na telefoni zo Faransa derengao atasukurto paroli gashi wajarenge tena ra mana van bolero na azali wasuditarisha wajwafanye ari wataja fanye shama la Océan Indien ikaombane Mfaransa de atoshapote uzitongo ile pare la luse ikomorile kwa kila mwanasiwa vale apare hangia harmo moja wa Océan Indien ile pare tongo za husu sovereignty Komoro idelehani babo bandelo kamba Mfaransa de lunanguvu na asosaidiwa na la Réunion pouvoir la Réunion wao wazungu uona ikomoro babo watu watsubaki babo na mjamba wabushi wao akhlabu yao wao uhibi wao hadaliha donc babo watu watsubaki oneka wamona mbabandano itukadi Maurice na Seychelles na wao katoshinda washindana na Mfaransa na Komoro na la Réunion babo risuja harma nzia ya ukambani risujo bomo wa no seulement de Komoro deha waji lillahi ya Komoro voya kiambelwa na watu morde azali na bolero rusujungamiza bahari Hindi babo de nakutani elezamba zinu za tambo emergency inirongolo unu hadazi kabutsoka emergency maana mandin na vumbwa vanu kabaseta moja ari ya hifadhio de kinyume lidongola morengwa tavanu lizuka sorongolo maana wakati watu warenga lidongo kola sasenga wala kasujo ile tini na hiyo de shitumo jara tujori hasibu ambayo de mandini yatu ronayo na yuka sorongolo hata wankamurongwa mkemba wanataka retwa vanombani wandafungwa kolasi wafanya mananzia rangu koste ula baharini ata ungia hule karibu na terea ya haya d'aviation wasurenga ludongo nurenga nenda zao nikamkiamba Faransa wasurenga uranio muharma ya Afrika wasurenga diama wasurenga hule wasira haya tukarsujwa iyo irengwao hausikitifu izo dezijira wa Komoro safike nikamkiamba msuhadalo amba hudumu vanu jerfanye rlaluse shara mshinjini hawenda harma emergency izo tambo risukubali rahadalwa na rihimeri wane namna nyingine ya ukambani sumdishi azali waiweke na watu maori wae na fikira za peuzini za ukambani asubuta rongo yambani Komoro Mfaransa zifaida mana adiswana
journalisti hunu wakati aka hunu akwele zambane wao wasa fanya jitihadi wa hadisi na Mfaransa hai faida ya Mfaransa bezi hai faida ya shikomoro mpaka debabu suli na kutani zile siku ya leo.